Ngiyamisa okay mfowethu nanti ibhola nayi makabuya mama kanjani mana namhlanje wasika inyawo kuphela ikhamera kwenze njani amakhono maningi funa sibambe ngapha sibambe ngapha wesikhashana mfowethu uqondanise nawo ukuthi u-adjust mfowethu umise ngendlela umisa ngayo futhi olandelayo umcimbi sobe sila sisengomeni okunye nje amathize futhi into encane asekhona mfowethu nawe sekusondela iy'nsuku zakhisimusi mfowethu ukephi ingoma yakhisimusi wethu ingoma yakhisimusi mhlawumbe nje ngingakafiki yakhisimusi mfowethu kuney'ngoma nje ey'khulu kakhulu abantu kufanele bephelele kuzona kwamashu ngomhla ka-23 bezoyinhletsheni ungayikhohlwe kamgijimi ngomhla ka-22 futhi kuphinde kube ingoma yenhletsheni ngomhla ka-23 kuyona le nyanga kaNovemba kuzoba ingoma yokuvala ingoma futhi ngokuvala ukubuka ngomhla ka-7 Disemba futhi ngomhla ka-16 Disemba ziphelele lehlufuwe futhi ngomhla ka-25 mfowethu zilapha hayi khona eyompetha futhi ziningi ingoma khona eyompetha khona bezofota ku-airtime le phezulu emahele bese kuthi enye ingomhla ka-1 eDebe 1 January leyo-ke ingoma yokuqoqa yonke-ke iy'nkulu zosutha sami bonke abantu nje sibaphelele khona ukubuka adobe liphelele khona liyovala nje uthaqa unyaka wonke kuyaphela ukudla mfowethu wethu konakele sibonge kabiyami